isaa cia bilingi wa mauvo. Watinda ata mwana museisya wa Mutongoi TV ninayukwatyo kana niwende kwithiwa na muthenya wa kwaila ni wa thanthatu wa matuku atano mwini wa Mwanza mwakani wa 2025 na ukethia na uthocha tumanithie nthini wa vilingi wa mauvo mwendoni wa saa Mwanza masito makwanita wa Beti wa Mwania na tuyambililia mauvo maitu ni kana mbunge wa Kathia ni Robert Mbuini wa ikithia kuvetangwa kwa MCA Molote chamani cha Wiper Jacqueline Kalenga na Mwende Salu aiweta ni kumana na kuvunyania chama kicha Wiper Mbui asia kana chama cha Wiper kina ukusi wa kuyana kuona nyakana aili ni methi tumahiko ni ana kukwatiania na serikali ya Kenya kwanza vathukana na wiwano vamwe na meo ya chama cha Wiper kavinani kwa wingi Mbuini wa vuthisia matesia lama na mwene mbunge wa Kitui East Nimrod Mbai ula unakani sendongo ya Wiper Kalonzo Musyoka na kumutavya kananda ka kinyenya isi yake kilioni mbunge chake Kethiwa Kalenga no kuvetwa mwanyani wake Mbui asia kana Kethiwa vekendo kika akitikia memba wa chama cha Wiper kisione cha Kitui East Mbai ni wakasongia Mheshimiwa wa Kitui East gisiki somo kibikete ba na no se tukamba usisi kisomo no se kisomo ikitera si andu muno ondo mundu ni thia economic level ate kuelewa ni chao kuweta o mundi kiu na nenie mundu weza kuumia o mumbunge usune waobwa na amanekana itho tuyibwa ngui itho tuyatia miao na meona tamato nao twikwa ni Kasongo nundu niwe musumbi wa Kenya na mendu uwenikana baimu yao wowote utaona kwitikilia mundu kwa si andu maikalike kwake nye kwakwa andu makwa ni ma Wiper lakini Kenya kwanza manaye kwakwa maika ilaita wa empowerment na mainesi wa nikwithia manananga niombeza nini andu mathata amo kito muno lakini nditona kwasia Kenya kwanza maikoke soprano no kiaina ngobu kwakwa na nyendine kulia kindu kuba mbunge utaona kwasia andu maikoke kwake mbunge ozu enda utungwa skulu akasomethwe nikenda manei ni aondo ikwasia lakini wala na you cannot teach an old dog new tricks ndite ngondo mekunde zesi ndo mpya uzuma ibinda kwatia lakini nenge 2027 ndio kite tumande mbunge wa Kitui nikenda nake akeloela mbunge wake TV ne ni vatonyeka ngurusanisio cia utongoi wa Wiper mbungeni ya Kitui kekusia wa muno itina wa chama cha Wiper kwika mawaliuku ma utongoi mangaliko ya ala aingi mbungeni vala munyoki mwenzi MCA wa Chuso unyuvuwa tamutongoi wangaliko esu ngoi makemanzi MCA wa Kitui Township ainyuvuwa tamukuni wa Motadisa ngaliko nesu na MCA wa Ikanga Cyrus Kisavi ainyuvuwa tamunini wake unyuvanyula huitongoi weni organizing secretary ya chama cha Wiper Robert Mbui valanamo alame kwati mianyani ya laingi Evo Harrison Maluki wa Migwani na Muthengi Dagara wa Tharaka maivuthisia unyuvani usu wa kuetakana no mo kwati ya mianyesu vatekolela na baendeo katikati menda ubindua na timula ya utongo ine mathi kotine na mathi kotine umisie wa muzika na ni mailite kukomana itheo wa mithenya 30 nikenda ilame ukomana metikilane undu mekwenda kuendwe na kembene kukuna kura makune kura ingi na ito akomana na twesa kueleanwa twatie miao ya wingi ila ita demokrasia twakulia la mekwenda kukunwe kura twethi ala ingi ni mumenda kukunwe kura na makuna kura na mavindu otongoi ulani wotu report kwa chama ala aingi makasia menda mutua na kuweta wa mutiso mutua niwe waeleoza mwanozo tutona kwasia nondo ni kibila ni ndiumane kwithia ninya ni kalile na nina kimaniye kibila tiko kimania ni kura na kura sia ala aingi sionania siendangania usuni waelone wa mwana lakini vai mundu musie ko ikotini ni kwate ni mwisi kana chama ni kina expel MCA eli alama tulite miao ya Political Parties Act kuonania kabisa kana me thukuma na timu ya Kenya kwanza na kimiao mundu amina kuonania kana ndio thukuma chamani kila kimusakuite kana kimolotete aile kwabuka whether we molote kana we musakue kinene ibo nene muno pio we musakue na chama cha Wiper ukathi uka na andu ma Kenya kwanza ukaime kutano ya andu ma Kenya kwanza tune kibuthia kinene na isune disloyalty na isune mundu ni traitor andu ma muthembo ucio na maibata twaliana no sakuyusu na twasia nikuza kuri atiwa haki na kotini na isitiwa haki ononongi uguwa wekwa tiwa haki nituthi kotini
na nitwisi nesa kana Kenya ninzi ila ingavanitwe ni miao na kila kindu chonse kikuko ni chalite kwikwa kwana na miao na nitwethia kana ivinda ila memba no manandikia walua makuwa ni expelwa chamani manona angalikuwa la chama kikwenda tamatonyo kwa numbers matonyo kusakua ivila ni ilo twikalile lakini kila ndonya kutabia kila ngona tabia no maitu nikiuche kwa chonze ni vitu kanuna miao na ithie nyeta mheshimiwa wa Miwani ningwende ya kwithia ta majority leader wa county assembly ya Kitui mheshimiwa Katula no ya kwithia tawe majority whip wa county assembly ya Kitui na mheshimiwa Ndagara wa Tharaka no ya kwithia tawe deputy majority whip wa county assembly ya Kitui. Hii maneno imefanyika hapa ni kinyume cha sheria, manake jambo la kwanza wanajua kwamba chama kilikuwa tayari kimepatiwa court order ya kusimamisha masuala yote ya kubadilisha uongozi katika Kitui. Jambo la pili, wale ma MCA wawili ambao wanasema hawafai kushiriki katika uchaguzi, vile vile wana court order ambayo inasema kwamba wasiweze kung'atuliwa katika vile viti vyao. Serikali hungua movea wa witi niendeka kwa ilia walanio wa witi wa SHA tanzie mwe ya kwikithia kana enendi maina vinyeka la meukuiva vala aingi lasimika kuivia mwaka mwimani kenda kutetheka undola wende na kumavinya mono ivindani la ngalama ya mekalile yeyolo vandi ya Kenya. Oni wito na kuma kwa mungami wa sivitali wa Ngosi ya wendo ula wikuia Kangundo Richard Munyoki ula wombola kana au aingi ni methitwe menyama ila matamboka kukwata witi mataino lovia yanda serikali kolelia ndevisu ni kana kila mwenendi akwata ibuso ya kwevya SHA kilelo ne chakola ngalama sia witi sibitali una SHA but when a delay ya approval kwa yote tele na kuma bubu tiambe ya tuiduko mana tiitando maitume ya SHA yukila ngona SHA ina thina most of the time the government the force enendi maibe SHA paia na andu wengi maitono kwa tusuwa kweva SHA mwaka muima ukasaidia no ibete SHA myele lakini ndo itwa uyo wambo eba mwaka muima kwa unye nikulia serikali ya Masako na entire Kenya malele liando isaidia uibete mwayumwe na utona kuitwa balobiketie as long as no ibete up to date kwa SHA nzo lakini I think the government ni kwenda flexible ondo NHIF inabukuma wezethia ne kuita pala mundu bikite subscription yake na matuko alama witi obiketie kutekwiwa uambo eba mwaka muima na ndo iseka ukewa na eka na ndo kewa. So I think the government need to take on that. Don't know do the serikali from the national government ondo SHA ni something national we say they are sibitali si know that ni fully accredited by KMPDC na mubeosi da ungamete uiti as long as a facility is registered na ina matangu and then I make it physical inspection to that facility disbursement ya mbesa hizo sioka no sio hospitali sio kaibwa nondo ni authorize ye ni matumia authorization code na kuona nya wait wende kwa akacha kueva hospitali they need to have that equality hospitali sio ndeke dhani mbesa sio tumwa either private either government sio ndani inengania wait kwa mwenende kwa usio onde sigeke wa mbesa na kila chumete kana kila matetheche nikaenda na wewe na bina wako endesha woitiosu au bado ndirudia nende SHA ni kudukuma kwa kile kwenda ni serikali ye isiaje mono nikaenda uitiobikia SHA ni kudukuma it is working but ni kwenda some corrections nikaenda wesethia kila mwenende no wabike wano uiti wala wailete kwa mwenende ndukasia SHA ndio kudukuma either na yota backup ona wina mbesa cash either na SHA either we registered ta backup nondo kwe mawo maingi yukaikalikila muno ona bandu ta expect ya igakunya thinane muno kwa either we registered na SHA as a plan B in case ni matuko maingi muno kumela ithia kwa weti we hospitali nibona manie kana kutondetha kutenda wa na uithia andu ingi mayutetheka na nyina sioka muingo na inabaya naboya na nasia niti manda undu titonotethi andu niguo tinambiizie Ngosi ya wendo na nitende yuna kusovia withi titono kwa SHA na ukethia andu ala mena insurance na mweme tona kuitwa ba
Vena vata waimi na muno limbetani ya ukamba makakwata mavundisyo mawimi waki umundi kilelo ni cha kuingithia ngetha kilelo ni cha kukitana na nzaa nthini wa ilembeta ya ukamba ni kuyanana na mwimi umwe wa leu amba mbeke kuma ukamba wa Masaku Julius Kituku laingi wa kulia vethi wanangwatanio ya emi na mavisa mawimi ma serikali ni kana matonye kukwata momanyisyo ala mailite. Daniel Mwongela na ile voti ainena na andiki mama uvova mundani wake ula kisioni cha Kenya Israel ukamba wa Masaku mwimi Bishop Julius Kituku ni wailisekana aimiala methi tumayatia utaokuma kuyatalama maundu mawimi omwana atalama maundu maukunikili kwa nzeve ni umethi tumaikwata mausio maingi kuma miundani yo mundu wailite kwimba aimana munda wake wailo bandwa mbeu iliata identification of your soil na uimana mboselo banda na ikuwa matuko meanata na wembua ni ya matuko meanata na ikoko tila mboswe suba nina minie kusoma masomo asu na kuwa maarifa onde mukamba mundu wakwa ula Masaku ningutaria wewe mabundisyo na wetwa kundu bundiwe ukabuthie wewe andu ma news o maitangaza kindu ndukabuthisi no tubetenza ukamba tuyo need moli ukamba lakini nao no lazima withukisye mavundisyo wengine wakule serikali ya kaunti ya Masaku onduma na maofisa mawimi kana extension officers methiwe maikwatiane na emina umanenga masomo nikenda aimia kutono kwa tangethela ya elite na kumana wale wala mailite uvanda evindane yambua bisi wa uwimi kukethi wa na frequent always ibinde seo na yasanga several meetings ya train ya kulima yuta yune ibinda wa kama you trainings ya ile ambiwa you school written mambi yobundi gwatenesi nika na withie ni member mena knowledge ya maibiki yabu mbua ikeva ili hata na akamba na thukumia na thukumi akamba ni mathukuma ukamanenga opportunity ya training no ima support na mbeo nondo kindu kingi kina thina mbeo nake ofisa unaungamite muvyao kunekiliwa nzeve kaunti ya Masaku Dominic Chalo ni wakulia AMI mose ngelekanio no na kuatia mautawala meunenganwe no kenda makwatae ngetha mbingi lewetekana mbewambua kwambililia ni methea wana siikalo si mwana sia ubundi sia AMI yulwa kuatia utauyu indi veamuma AMI kuvikio munde matati ya mautawasu kana ni tuma sia advisory na mono advisory zumbingi ni ko thao nenganu kwa maofisini ma ward level kana sub county kindu kimongo nguthuthia andu ni kana utao uka utethia andu tondu wabuthisia nuto no buthisia mugi wa kwithia kwina uthuku fulani webuthisia nogwa mundu uci ni togwiwe kiguo kindu cha muthemba ucio ingi mundu agiwa mbuga ithia ibo na yuwa ebinde nini ebanda mbeu ile itailite kuni ni kulia aimi maitu kana andu maitu ma Masaku mwikabuthisi tondu utao witha umito kwa utethio wenu na ithia ipepata withie ni mwawosa kwanza nzio na wona twatetheka ithionthe twithia tuitethani ithionthe. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuma Kenya Israel County ya Masaku. Ndukathi basa nitusokethete na maovo wangira tukumbanisye nthini wa mesa ito ya maovo. Na udhocha ndini wa kilungu cha Thambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onathe mundu muka eyana ni munene eyana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie ungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwa anda koa ni kana mumanya chao
Gwikala life with a control. Nini nabaka wikale na control. Da yundu tuwanyakani kulechu. Itende yanso. Itonye ko. Ndukende kwasya mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe ende uyani mwitu ya wewe aende wakomelele mwana yonke ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usunge waniye kuyanza ni mausuwesia niwe atikoke niwe sikana musi wa Masaku niwe ngwai musi wa mbekwa kwa nthini wa nthitu ya Kenya. Musi wa Masaku wambiye mwakani wa 1888 mukoloni wambe aitambuka musini mwakani wa 1894. Isitwa ya Masaku yumaniwe na Kivu umwe ulawekala kima kimwe. Mwakani wa 1892 Masaku yaina maofisi ma koloni na mukamba ndaendewa ona vanini. Musi wa Masaku ni wo waiutuke capital city kana musi munene wa nthi ya Kenya. Indi itina wakutilwa ni waki wa railway la yakitwe kuma nthi ya Uganda yesila musini wa Ilovi yati. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science netuita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosebina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa bauikala wakwa mbilili ya matuko mwonza mwi wa mwonza tu kibwezi kuthengene na Tumaini Clinic wa Chola Sivitali wakele matuko na anatu Mombasa tujibebe wa Kenya Party House kuthengene na KCB Mwembe Tayari branch kwa Shibroad kuthengene na Naiva Supermarket oingi wakele matuko wa suna anatu ikathonzweni Windy Shakers itina wa Ngomeni Hotel lukana amba itatu kungethanesia na Kilome Hotel wa katatu matuko kenda tu matiliku Chambeo Inn kwa Kinguti matanisioni machangwa si na Kilili wakana matuko 10 tu Emali Bus Park lukana amba 39 itina wanaekana booking office wakatano matuku na emoti wote katika totazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikiloni Wamboka na wathandatu matuku na ile tuikambu itina Wakanzi Supermarket kungethanisia na Blessed Kanane Hotel kwa mauvombe ange tuthoke maofisi ni maitu kana tuku na esimu kwisela noti mwonza ile emwa noti kenda noti kana noti mwonza na ina ile 55 kana tuandikie SMS kana WhatsApp kwisela noti mwonza emwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. ECD skulu ni wa musingi wa Kangonde ni kuya Masinga kauntini ya Masaku. Yume na undoa kutani itina wa serikali ya kaunti ya Masaku kusila governor wa Vinyandeti kumanenga manyiwa ya ivela uvamona mesa siya kusomea itina wa kilaski kwitha kikosete miyeno ya vata. Iva skulu ni wa Kangonde Primary School lati itumitwe ni governor wa Masaku wa excellence wa Vinyandeti tuwete ivela siya ECD mudhano munde nitamanie kana skulu no wa Kangonde Masinga Central Ward siana imwe nike kwikalambe na bayimesa mbani na kwesela mubene wa kisomo kwa kulia waziri ulaya ni konsolata kana skulu no tono kwa ibela oseoni wa excellence wa Vinyandeti munene witu ilionde waziri ya kulia governor
na asia inundu makuletie maete waivela aitongo SSSO ye sub county administrator wa Masinga Titus Ndambuki nawera serikali ya governor wa Vinya Ndeti ta yeyumite kwekethia manyiwe ni ane kavindani kalame ilasine kitu cha kwiko bila ina hivyo ni nundu bila governor nambe kunenga na ria na leu panedi wabena enrollment ina ingevia siana sia ingeva muno na wethia yusiana ni sina mathina ma kwikala na kusoma undu nusu tukwatiania na mwalimu wa skuli bio ya skuli akangwa na primary ni mana kulia kana serikali ya Masako na materie makane webela aende ni ngwenda kuikithia mundani wa mundi nye kana administrator wa Masinga ni kwa ibela skuli no na yukumelela wa yunambe ibela na mesa nisia na skuli no ngina kwa sana mubea undu wa ibela ile ngimbingi muno sieta ya Masinga ila tuetele kwetu amama sei mama nyiwaya ni makathia itambia ye ovamana muvango wa governor wa Vinya Ndeti waliu kwa manyiwaya undula mewereta wongelete utalo munene wa manyigwa maskuluni nitunga mubea mundu wa wonyula governor woni aidito to alimanyivela na misa mundu wa sana sinito odhondi nakana kanini lakini yungu ya muvango sia tungi twili mundu otusame muvango nendiwia dayu ngaba netetia tutu nini ndio na nyende mbikia yuini muvango nsia tungi twili na ndoso mubeosu asi yamwene ti athima wana inengo sikibetho kanyo kwa asi ti athimitwa na inengo sia usia titena inengo yi na yongela musele na musele yongela mboso withio kindu kicha kama withie tasi atwana twathini ya musiku twana itwetha twina wiani nicho tunga mubea tasi makangonde nundu wa ngavana kutulilikana kwetesia na sito ivela ona nitewa niwekete maundu maingi ona ni siesa ni nusa ya ungavana waitwende kutulilikana ta sei makangonde kana skulu wa kangonde na no kulio wakwa ivela nundu se umuna no sia plastic ikavikio suwe wasika luonesa wethe sina ngangeka nundu okindu chatu nwanesa nikitona okwikala muno vilingi wa Mauvo Tongo TV nyenita wa Ben Mosau Tukitawekea nondo wa vetukano wa sia ndio nengelela Mauvo wa Suma keben Mosau nikana amanyiwa ma ECD skulu ni wakangonde Masingane kauntini ya Masako ni makwata hivi lanzao kuma kwa serikali ya Masako nguwa movea wa Kisomo iseso ina ilaye tongo wene sub county administrator Titus Ngemo ni wasiakana kaunti ya Masako ye mostali ni wambe kwekithia Kisomo cha ECD ni chaila kwisila kunenga na emiyo ila ya ilita iweta kana kwisila walanyo wa kunenga manyiwa leu skuluni wandikithite utalo munene wa amanyiwa Twitani sana Mauvo wa Tulika Mauvo ni mamadhao ni kana madhao ma skulu sia sekondari ni maende skulu ni wa Imwana wa Machakos School musini wa Masako skulu kivadhoka nyokuma sub county sionde sia Masako ni siende kuikasa kuikithia kwa kumanda mwanya wa kuthiri Jonas kukumana na skulu kuma county ingi siandi ya Kenya timu wa volleyball wa A2 wa Kwandanze ni maende kuandikithia usindi mwailu vala ekusinda kila idhao sia ititatu kwa vadhi madhao anime kwende ya umundi vala finals siku ikwatiwa kuthaukwa na sindi onthe kusioka kambini kuyumbanisia madhao ma regional salama kikwatiwa kwithiwa skuluni wa Kangaroo Boys Embu County Livoti ni kwithia yuko kya kwa ulikiu Mauvoni maito mamwendoni wa saa 1:30 wiyo